Right. Enta itu sa ka mo surprise meal eh. Go. Noodle. Twist. Biscuit. Mais tu crées avec qui dans la menu? Hein? Dans la menu, mais tu crées avec qui? Mais moi je relève. Maintenant tu brother lai. Go. Sudah tu ngamo brother lai go. Non tambula me pakana fana lai. Ngai ngamai rondo sarjuku. Yo kama iku chubo leki pakana biscuit. Pakana corn beef. C'est noodle libit ya. Megi noodle go. Dan dia serangan ko ngai. Nere dana megi noodle. Bisa perlukan ay. Sometimes, usually on a Tuesday. Santina. Feeling the contact with the Ada datu red on expiry date. Setar tunggu. Belum makau. we haven't all been here. Ini belum makau untuk undende nak kena tu vakum mai wana. Moga buka yo me rumah ya santo seran kali ba. Yo wana na bungo ni rumah. Set twist tunggu. Cikuna punjas, cikuna breakfast crackers wana FMF. Right. Tu nak create kena donan to menu Menu tu tolonga. Noodle go na 2 minutes make noodle. Make noodle turun marama. Aranya go. So talaga na noodle talaga bang or double take itu ke? Ya sawareng ngali baka na noodle may nonda. Bikin mo may nonda. Ni sa kalung atau boleh bikin ni cing. Kaya mingkay untuk red untuk na make noodle bang go. Sana twist. Ya sahabat laki murah itu untuk na Andaluvia. The noodle 2 minutes Lebar tu nak kapang gong garam bitar microwave. Kau tali bitar microwave turang marama. Kau kapang lagi sampai tempat tasuno kan. Salah besar ramai nampu saring udah muni flavor. Pai kerek. Awen. Kau menang kau ni tampu itu bang. Kau sasiak tali yang tali. Minta kapal tali besar apa nganggo. Pantolan kamu mau kau. Musuh nak berasa. Sakosak cengannya. Right. Bisa nunggu. Alright dah. Kotamay na olive oil. Bito yung doon ang bilong ko. Kung ang bilong ko, muna nakaba kina nunggu presentation. Kaya niro ni lewa nga kanila kaba. Siya nang bilay lelo set. Kung nunggu nakabang ko, numuti lang mo na olive oil. Bata nang unang bitay lang makinig pero kaya unang kay baka parang meron raraw na kinag ito ba? Ada beset ko na noodle. Sampai lang mo doon na kaya. Noodle man. Coriander, iloma. Segundo mo spinach. Foto mo borasa. Lo mo bilong ko turang marama sa kay ko teman mo bulma kau. Aret. Corn beef ni bici. Boleh nga bat mo iko moro ni. Kaya na bilulili ko rin rida may iloma. But anyway, kunilang ka. Teman teman mo chicken tomata, potong kue dake, rasa noodle tali, kila, kalau kami ruot ako sa tulal ya. Coriander,
Ngeret. Kata ada ngomong total lagi di sebuni. Sebuni bulu makau con beef. Con beef turang merama. Tok kana con beef mo. Right, bicho ka bakit chiki. Ada cecer tuh ya. Kalau ketemu nemu betul lagi suruh Koreanda. Kalau ketemu suruh mubuli tomata. Bicu ko ike. Bicu ko nemu. Gua sweet chili sauce turang maram. Sweet chili sauce ya. Me vakatal tu nomor sabu Kok total? Brother, go. Arada, botol tu kau ya, botol mana biskuit ya, biskuit ni bich. Bich kau tu kesan kau. Juga terusannya Kambuni yangu ya rumah. Tapi kita bentukkan nampata. Bentukkan nampata bentuknya. Cecek tengah kong, mango spinach, tapi jangan kena twist, pakai tu mikir apa kalau minat tu mah. Narawani yang menguturang ambil sinar, tanya yang
Set. Iku sama suaci. Set tertungan ko. Kau yang utama tukang seleri. Nasi tertuang ko. Corn beef ni bici. Noodle ni bici. Biscuit ni bici. Twist. Aral. Rara Sarah. Uno da mga borong tumikinan ragin bulan da pala ko drum. Coba dem. May bici rotongan ito kabangko. Nita kanina po ako mga kasama ko. Tama mga borong, piti ka ng borong. Asya dia, brother, gimay. Tunggu ko nang ano. Iya, saya kuat kaya. Ako sa lolo masarap to nga nibigyan mo ito daw sar na borong chumay. Beragin ng bulat apa nga wala ko drum chiko. Chiko mati ng chiko. Wanang mo turang chisu Iya. Ako sa lolo masarap to nga nibigyan mo ito daw sar. Go. Kanila wangan na kapanatan. Kaya nga ukila ni sa chicken na belum ako libici. Watan na noodle twist, watan na biscuit. Asya sar to nga. Mereka betal nga nakataraba mo ni kalong nga takanganga. Nanu macam nga kono ngoni mending na detox ya. Iya. Samo de. God bless.